In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and in the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth. When the powers of evil vanquish, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May the same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Hatita na po ngayon iking kalimanan Domingo ng karaniwan na panahon. Ing magmisa tamo po, Irreverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyanig pam, paning anak, ang paning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kaya antimorin. Pakamalang kong kapatad, pasibayo po, tinipo na katamo ning Diyos. Inaus na katamo at may kibat tamo kayo. Bata mong makirandam king kayang amano at tanggapan tayo ing kayang kakamal-kamalan akatawan at daya na ning kakatamong Ginoo. Karen pong pamamasa ngeni damdaman tamo, the call of God ing aus na ning Diyos. In first reading, mayaw siya propeta Isaias. In second reading, inaus niya po San Pablo at king Ebanghelyo, inaus ni San Pedro. The call to discipleship. At itamo po, inaus na katamo muna naman ning kakatamong Ginoo for a particular mission. Itamo nga natin tamongan pong mission ketiking yato. At bang kanita lalo tapang maging karapat-dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibayo king mepnong kapakumbaban, sisyan tamong puing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, agpang karing kasulatan, medeka paulining kasalanan mi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, king katlungaldo sinublikang mebye, banat danon mo king biye alananggang. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, kapamilataning kekang grasya, ausan mo kaming maging apostol, ning kekang mayap abalita, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos amayupaing totoo pakaluluan na katamo, at king patawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O banal a Diyos, ningke kaming tula, pagkatiwala mi ingke kang mayap abalita ning biye karing taong may na, pagkaluban mo keng sikanan mi pasyag kaniti, king dapat daring biyemi. Bustan mong magobrayang kaya biyemi, at karing puso mi Jesus ay anak mo. Banikengan mi katetagan kaming sumabing, at iko keni Ginoo, itubod mo ko anting kekang talapamalita, banidake ing masaya mong mensahe ning tula karing anggang bisang makirandam. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banaloy Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Ikit ke inginu kanitang banwaning pangamatening aring Usiya. Makaluklukyo king kayang tronong matas. Mitmuya ing mabilog at templo, karing kayabe na. Makatalakad lang makapadurot kayo, ring anam amilalablab alelangan. Ngara king metong at metong, banal, 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 banalya ing ginong mayupaya, mitmuyang yato, king kayang ligaya. May ngaugun laring pundasyon na ning templo, ulining masikandang siwala, at mikat manyang asuk ing templo. Kanita sinabi ko, ala na akong kapanayan, makalunos ko, uling makasananla ring labi ko, at uling manukunangan ko, libuta darin tawong mga rinat alabi. Ngeni, ikit ke karing sarili kong mata, ingari, ingginong mayupaya. Kanita sinulapoy ang papunta ka na ako, ing metong karing lelangan. Magdalayang bayo, akinwana king altar, king kapamilataning metong asipit. Tigkilaning labi ko king bayo, at ngana, tigkilano niti ringke kang labi, ala na kang dewa kan ngeni, at mi patawara na la ring kasalanan mo. Kay ba't na nito, dimdam ke siwala inggino, nga na, nino itubod ko, nino ing maging ke kaming talapagligtas, nga kung may kibat, ako po Ginoo, itubod ko. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian keka. Arapan ke ing banal at templo mo, duko ko at purian ing kekang lagyo. Harapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Pepakilala mo ko, king sablang bagi, makapaigit yung lagyo at kautusan mo. King Aldo, minaos ko, mismong sikanan mo, yang pigkalog mo kanako. Harapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo. Ding sablangari, ning mabilog ayato, pupurianda ka, o Ginoo. Uling dimdamdo ring pangako mo, at karelang idalit ing depat mo, at ing degulan ning lagyo mo. Harapan ding anghel, daralit kong kapurian keka, o Ginoo.
Liligtas mo ko kapamilatan ning upaya mo, tutuparan mo sablang pangako mo, ingalang kupas alugod mo o Ginoo, alang kayangganan, ing bage pigmulan mo, kaya ka mo namang iganap. Harapan ding anghel, daralit kong kapurian kaya ka, O Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, ngini buri kong ipaganaka ke kayo, ing maya pabalita, penaral ko ke kayo, at ke ko namang tinggap. At ngini tatalakaran ng matibe ning ke kayong kasalpantayanan. Itaya ing ebanghelyo, ing aral, apenaral ko kaya kayo. Linigtas na ko ning ebanghelyo, nung manatili kong sasalpantaya, nung ali, muling alang kabaldugan, ing kong pamanyal pantaya. Linipat ko kaya kayo, ing kanakong tinggap, abinang maulaga. Kristo, meteya para king kasalanan tamo. Antimo ing mababasa karing kasulatan. King mikutkutya at sinubling mebe king katlungaldo. Agpangmurin king mababasa king kasulatan. King pepakitya kang Pedro kay bat karing 12 apostol. Pepakitya naman makapaminsan karing may git 5 dalan ay alagad, ang gangeni, mabiela pa ring dakal, at ding mapilan, metenala. Pepakitya kari Santiago, at kaybat karing sablang apostol, king katataluan, pepakitya naman kanako, lipat ning ako, makayaluwa ko, pangabait, nung wari sa, mi bait ko nga oras. Uling ako, ing pekamalating dili, karing sablang apostol. Eko man karapat dapat mayawos apostol, uling ligalig ke, ing iglesia ng Diyos. Dapat, king kapamilatan ng grasya ng Diyos, makanyan kungeni, ating grasya, apig kalubna kanako. Emeyel ang bunga, uling magobra kung may git pa karing aluwang apostol. Iti ekosan sariling dapat nuneing grasya ng Diyos yaing megobrang kayabi ako. Uli na niti, ibat man kanako o karing aliwa, iti yaing penaral mingeni, iti ya naman ing paniwalan nyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Tara, tuki kayo kanako, nga naning Ginoo, at gawan da kayong magliligo, karing tao. Ing Ginoo, mantabeya ke kayo, At keka ang timorin. pamamasa king mayap abalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo.
makatalakadya misan Jesus king pampang ning dagat ning Genesaret at panikwanan da ring tao ing milapit la kaya ban makirandam king amano na ning Diyos. Ikit nung makasadsad king pampang ding adwang bangka sidsad doreti ring manasan banlinisan do ring karelang lambat. Sinakay Jesus king metong kareting bangka itang kang Simon at inawad na kang Simon king ilawot ning bagya king pampang. Linuklok ye Jesus king bangka at tiro no ring dakalataw. Kaya rin ang migsalita nga na kang Simon ilawot me pang bagya ing bangka king malalam. At iyat sayula rin kekong lambat bakong makarakap asan. Maestro nga nang may kibat Simon, ke bukas na king miyat sang lambat, dapat eke may karakap nanuman. Makanyan man, nung itiyeng utos mo, iyat sako ring lambat, inatsaro ring lambat, at misnala karakal ding arakapdang asan at halos masirala ring karelang lambat. Inya sininyalandala ring kayabera karing aliwang bangka ban lumapit at sumaop karela. Linapit la at sekero ring asan karing adwarang bangka halos mititsyabla ring bangka king pangakapnura. Inyang ikit ng Simon Pedro iting may palyari, sini Claudia king arapan ng Jesus at ngana, dumayo ka kanaku Ginoo, uling tao kong palpikasala. Simon at ding kayabena, may nga pamulalala king kerak landingasan at akarelang arakap. Makanyala naman may nga pamulala ri Santiago at Juan ay anak ng Zebedeo at kayabi ng Simon. Nga ng Jesus kang Simon, eka tatakot. Manibat ngini, maging magliligo ka karing tao. Ginuyod do king mamala ring bangka, likwanda ing sabla-sabla at tinukila kang Jesus. Pakamalang kong kapatid, ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayo man. Ing kakatamo pong pigunaman ngeni iapining awus na ning Diyos, the call of God, the call of Jesus, the call to discipleship. Ing discipleship po iapin it is to follow Jesus, to become a disciple, to become His students. Ne po, awsa na katamongan, nung makanano ng inaw si Propeta Isaias, San Pablo, ang popay San Pedro, agpangking binasa kong ebanghelyo. So, ing problema tamo po itang Katoliko, it is not membership, it is discipleship. Dakal tamo pong Katoliko Dakal tang Katoliko, pero pilan lang tutuki king Ginoo. Pilan lang tutuki king Ginoo. Nyayan po yung lawan tamo ne. Sana kaibat na niting Santa Misa makapigunam tamo. Lawan tamo naning misyon tamo king biye. So the call to discipleship at inyang stunginaus na kaning Diyos dirina na kang misyon. A particular mission and a responsibility. O ini po awus na ning Diyos for a particular mission here on earth.
kadwa po, pagmasdan nyo, po ang atinyang awsa ng Diyos, feel na ning aws, ning mayayaws, that sense of unworthiness, eko karapat dapat, recognition of human weakness at intamungan pong kainan, kaibat awsa na kaning Diyos, pilina na kaning Diyos, at kadlo po, the willingness to listen and to obey. Ustong may kirandam kat meminto kaking Ginoo atin pong milagro. Oreni po kabang pisasabyan tayo ti panayong lalawan deni, the call of Jesus, our unworthiness, at kaibat na nita, the willingness to listen and to obey. In first reading, the call of the prophet Isaiah. Inaus niya po ng Diyos propeta Isaiah, na nung sinabi na, marinat laring labi ko nga na, inaus ni propeta Isaiah bang kanita, itubon niya karing Hudyo, karing Israelita, uling the chosen people of God, agyampang pinili no ng Diyos, in Israel, making unfaithful yo king Diyos. Nanong gawa na ng Diyos ngayon, ilawen niyo po, pinili na yung propeta Isaias. Nanong sinabi ng propeta Isaias, makalunos ko Ginoo, ding labi ko marinatlo, at kaibat mabibiyak ko karing taong marinat, alabi mo na naman, buri ng sabyan makasalanan ko, kaibat pilinan mo ko, Ginoo, makasalanan ko na naman, kaibat itubod mo ko. Nanong sinabi na ng Diyos king first reading, nga na, nung peka pakirandaman niya po, tagkilano niti ning kekang labi, alana kang dewakan ngini, at may patawaran na lang ring kasalanan mo. In Diyos, mamatawad niyo. Kaibat nga na ng Diyos, nino'y tubod ko. Kitnane po, nino'y tubod ko nga na ng Diyos. At may kibat siyang, ako po, itubod ko. So lawin nyo in Diyos at inya pong pipilinan. You did not choose me, I chose you. Nga nang makanyan. Pero penadaman itang kayang unworthiness, eya po karapat dapat uling makasalanan niya. Nanong gawa na ng Diyos, may patawaran o ring kasalanan mo. King second reading, the call of St. Paul. St. Paul po, metong yang persecutor of the church, liligaligani in Santa Iglesia, pero niyang inaus niya ng Diyos, pinili niya ng Diyos, meging apostol niya ng Ginoo. E kuman karapat dapat mayawos apostol nga ng San Pablo, pero yung Diyos pinili niya, lawan niyo, from a persecutor of the church, Paul became an apostle of Jesus. King Ebanghelyong binasa ko pong yan, the call of St. Peter. Manasan lo, Jesus manaralya ka ring tao, at impong adwang bangka, ing metong kareti kang San Pedro, ya pinili na yung bangka ng San Pedro, sinakayak yung bangka ng San Pedro, at ilaut may bagyang nga na, kay ba't menaralya po ka ring tao. Kasi wala pang sound system kanita. Po? At kay ba't nang menaral Jesus, nano po yung sinabi na kang San Pedro, ilaut may pang bagya yung bangka mo. Ilaut may king malalam. O ning San Pedro, medyo tinya pong pamag-alinlangan pamurin. Ginoo nga na, kebukas keng manasan, alake pong ikwa. Jesus, metong ya pong karpintero, kay ba't yutos na yung metong nga magliligo, a fisherman? Mas balo ng San Pedro, nung makanano mong arakap dingasan, itang bengi, karing kamo makapanasan,
Itambengi, karing kamo manikwang asan, kaya bukas keng manasan na laki at mungikwa, ngeni Jesus, aldona, lumawot ka pa, ibaldog yoring lambatsyo. Sungaldo po, eka manikwang asan. Pero niyang sinabi ng Jesus, ilawot me pa yung kekang bangka, ibaldog yoring lambatsyo. Agyan pa pong magduday ang bagya, San Pedro, me mintuya. Lawen niyo po, San Pedro, biyasa yang makirandam at biyasa yang mamintu. Linaw ding bangka at bildog doring lambat. Inyang isa karoring rening lambat, karakal da puring asan. Nya kailangan ing tao biyasa pong makirandam king Ginoo at biyasa yang mamintu. Alalang ikwang asan kabukas. Pero niyang may kirandam yi San Pedro at may mintuya kaya ilawot mula, ilawot may bangka at ibaldog yoring lambat karakal da po ikwang asan. From that empty nets, make an abundance of fish. Basta't biyasa kang makirandam, ampo pang maminto kang Jesus, ding asan, mamintula kang Jesus. Uling ni Jesus, metong yapong Diyos, balo na nung nokan laring asan, at mamintula ding asan. Inyang isa karoring lambat, ulit-ulitan ko po, karakalayasan, magbuglang masira ding lambat, kaibat inyang ikit ng San Pedro itan, ikit na po ing kabanala ng Jesus, ikit na king mayap yay Jesus, siniklaw jay San Pedro king arapan ng Jesus, lawen nyo po siniklaw diya, at nga na dumayo ka kanako Ginoo, uling tao kong makasalanang. That unworthiness, Propeta Isaias, San Pablo po papoy San Pedro, metong mo in karelang panandaman. That unworthiness, kami karapat dapat. Kami karapat dapat. Lawen nyo, inyang ikit na yung milagro, ikit na yung kabanala ng Jesus, anyang ikit na ito, ikit na muna naman yung sarili ng San Pedro. Ginoo, metong kong taong makasalanan. Kasanting na po metong kong taong makasalanan, kaibat inyang asa kadanoring asan, Jesus nga nakang San Pedro, katatakot, Simon, manibat ngini, gawanda kang magliligo, karing tao. Gawanda kang magliligo, karing tao. Meto nga taong makasalanan, pero pinili na rin Diyos, uling migbayo yung. Ikit ng Simon Pedro itang milagro, milagro po ini, karakalayasan, inyang ikit ng ining milagro, San Pedro ikit ng kayang pangataw, metong yang taong makasalanan. Ikayo po, nano na yung milagrong ikit yuking biyayo. May nakit na ko pong milagro, anyang ikit ng San Pedro yung milagro, sinisiya ka rin kayang kasalanan. Manibat na bengi po, kukutang ko na karing sisimba. May nakit na kong milagro, hanggang etamo manakit milagro, etamo kapilanman magbayo. Simon Pedro, ikit na itang milagro ng Jesus. Kaibat na nita, ikit na itang kayang pangataw, metong yang taong makasalanan. Sini Claudia, dumayo ka kanako Ginoo,
metong kong taong makasalanan. Ikayo po nano na yung ikit yung milagro king biyo. Po tagalang nga ko nga kakita milagro, anya pineta magbayo. Kagising tanay nga ba? Milagro na. Are you aware of that miracle? Migising ka. Kaibat na nita mangisnawa ka. Milagro na po ita. Kaibat nung atso pa yung asawa mo, akap-kap may asawa. Ba't siya pa pala yung asawa ko ngayon? Milagro po ita. Amen. Dengalwa, ala na yung asawa ra. Siguro metene, o kaya sumakip kabilang bahay na. At suya pa yung asawa yun. Milagro po ita. At suya pa kaya biye. Tinalakad kayo. Biglat siya yung rep. At inyang laman na pamangan. Milagro po ita. Atin ko pa rugong luluto. Milagro ita. Ikitsuring anak yung. Milagro ita. Pero ating pa magbayo. O yan na naman. Let us be aware of the many, many miracles of Jesus. Maging aware tam, nung alipo magbayo. Anya makanya yung pupunto ng San Pedro, ikit na yung mala, ikit na yung milagro. Baloy po, alalang arakap. O tarugong muli San Pedro, nung alayang arakap, kabukas na nung ipakana, kingke ang pamilya. Alayang ikuangasan, na nung ipakana kingkayang pamilya. Pero Jesus, dininaning mala, milagro, mitbayuya. Pero ating takot, manibat ngini San Pedro, kamo manasan-asan, manibat ngini, maging magliligo ka, karing tao. Karing tao. Ilaut meng bagya, metong kang magliligo karingasan, lumawot kang bagya, maging magliligo ka karing tao ngini, na asan, king dagat, no ne, tao no ring kekang puntalan. Lawin nyo po rin ng atlong aus arene. Ing Diyos mamaw siya. Emo kang propeta Isaias, emo kang San Pablo, emo kang Simon Pedro, no ne itamungan ausa nakatamo para tuki kaya at ipanaral tayo ing mayap abalita. Lumawot kang bagya. Nano po itang lumawot kang bagya? Nung metong kang doktor, mo ulwan ng katawan, nune, ulwan me kaladwa, ingke kang pasyente, lumawot ka pang bagya. Diba? Nung metong kang engineer, mitatalakad bale, nune, ding tao, ding kekang magobra, ilapit mula kinapong Ginoo. Eka mamitatalakad bale, nune mitalakad kang pamilya, lumawot ka pa, eka mo engineer, eka mo gagawang bale, nune ding makibale, ilang ilapit mo kingapong Ginoo. Nung metong kang teacher, eka mo tuturo, nune iturume ing apong Ginoo. Lumawot tapang bagya. Po, lumawot. Emo keni, kailangan lumawot ka po. Talasawa kayo, lumawot ko po. Munta ko karing parokyayo, mag-mission kayo. Ini po sinabi ko na kaya kayo, karing public schools ngeni, bawal ang tuturong katisismo. Ketiking Angeles City. Dati tuturo la po rin katikisan ng parokya. Ngeni bawal. Nyapin sinabi ko karing barangay officers,
ken kasalpantayanan, turo na kayo mo kareng chapels. Kumbiran nyo ring anak, lumawot ko pa po. Manasan kayo, karing tao. Sumaup kayo, itamo nga na sana katani nga pong Ginoo. Tipunan nyo rin anak ken chapel. Every Saturday, every Sunday, turo kayo kareng anak, turo kayong pangadi. Amen. Anya pong Webis, kakilala ya po'y idol. Kakilala ya. Good morning, good morning, good morning, nana. Walang hanggang talapia nga na. Walang kamatayan at talapia. Pintalan miya po, birthday na ng asawa na, Ilota. Pigmisa miya birthday na. Mapilan kaya pong pari. Anyang kaibat na ning, before the final blessing, ila pong may asawa, i-idol, ang popay ng asawa na, may ko pong mensahe. Baloy po, idol nga ko, karakal da rin views yo, milyon-milyon. Sikat kayo po. Dakala po rin ma-inspire kaya kayo. Pero ngeni, lumawot ko pa. Anti mo yung ebanghelyong binasa ko. Lumawot ka pa. Dakal pong pupunta kaya kayo politicians. Dakala pupunta kaya kayo artista. Ding makwalta, ding kalulo. Aldoldo, papakanan nyo lang. Aldoldo po, magluto ya, papakanan na lang. Bakit mo yung kaya kang pangakatoliko? Deta sanang pupunta kaya ka, idol, ilapit mo kinangapong Ginoo. Sana, bayo kayo mangan, uling mamangan lang mamangan, idol, malyari, bayo ko mangan, mga di kayo. Bakit mo katoliko ka? Lumawot ka pa. Ita sanang detang kekang admirers, alapit mo lang kingapong Ginoo. Nung sinabi ko po kang idol ito, makanyan muna naman sasabihan ko kaya kayo. Kailangan atintamong alapit kingapong Ginoo. Lumawot ko pang bagyan. Lumawot. Magsakripisyo. Pilanong alapit siyo kingapong Ginoo. Pilano pong alapit siyo kingapong Ginoo. Kukunanda ko ngini, pilano nga alapit siyo kingapong Ginoo. Pero balansi tayo nakupin. Pilanong alawot iyo kingapong Ginoo. Nung atintang alapit, ning misa natin lalaot, paulitang. Nyangini po, lamantamo, the call of God, the call of Jesus for a particular mission and a responsibility. Itamungan, aw sana katamo ng Diyos para isundo tamo in misyon ng Kristo. Aliwa mo'y kaming pari, ikaming misusundo. Every baptized Catholic must continue the mission of Jesus. Amen. Ipasiyak tamo po ngening kaya katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, may paya, linalang kigbanuan po niyato, at kang Yeso Kristo ang nakapitong ginuta mo, pengagliging upaya ning banala Espiritu, may bayit kang na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubli ang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wala ning Diyos, igpang lubos mayupaya. Iba't ka rin, magbalik yan naman keti,
Ban mo kong garing mabiyayang pong mga mate. Sasalpan tayo ko king banal espiritu. King banala kapulungan katolika. King pamisamak ding banal. King pangapatawa daring kasalanan. King pangasablirang miyering mete. At king biye alanangga. Amen. Manalangin ta king Diyos, ing banal ng Ginoo ning meto sikloban, para karinganggang talapagobra at talapamalita ning Ebanghelyo. Nga tamong sumabi, Ginoo, gawan mo keng kekang talapatutu. Kino, gawan mo keng kekang talapatutu. Banding sablang may karamdam king maya pabalita, at paniwalan dayti king kabilugan dang puso, makapakirake laking kasalpantayanan, a ila mismo tinggapda, ipanalangin ta king Ginoo. Kino, gawan mo keng kekang talapatutu. Banding milakwan king sabla, ban mitagulaling karing-karelang sarili, king pamanuki king Ginoo, mikasika ng lalob, mipahayag king mensahe ning Diyos, king nanumang panahon, ipanalangin ta king Ginoo. Kino, gawan mo keng kekang talapatutu. Banding siralob ay apostol ngeni, ame gobrang aldot benging alang tagumpe, era sa pisasawili, nune isundurang sasalbag ingamano ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Kino, gawan mo keng kekang talapatutu. Banding labis sa yobra at mapagaltang apostol, aring karelang kawan, binalang maragul at masakit lingapan, ilelera ing karelang takot at manakit lang sapat asaw karing karelang tawan, ipanalangin ta king Ginoo. Kino, gawan mo keng kekang talapatutu. Banita mo man at ding sablatang komunidad, tanggapan da ing karelang misyon ay bat king Ginoo, at maging talapamalita nala king amano at king dapat, ipanalangin mi keka o Ginoo. Kino, gawan mo keng kekang talapatutu. Ngeni adwan tamong sarili tang kapagnasan. Ipanalangin ta king Ginoo. Kino, gawan mo keng kekang talapatutu. O Ginoong kaya kaming Diyos, panwanan mo ring hanggang talapamalita ning Ebanghelyo, at agyagan mo ring sablang tao, king kekang lugod, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin tamo, kapatid, baiting kakatamong dawon, matanggap harapan ng Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tagapanin sana ng Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri ang pong ikaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos, aginumi, manano na sanang iting tinapay at alak, abinye mo para pamangan mi ketiking yato, maging sakramento niya ning biyeming alananga, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo, At kaya ka, antimo, iyat nayo ring pusoyo, na naking Ginoo, pasalamatan tayong Diyos aginutamo. di karapat-dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, tinatagming kekang Santa Iglesia at ding apostol, ilang meging pundasyon at talasaw king pamanatili ng alang kapupusan, anting tanda na ketiking yato, ing alananggamong kabanalan, adantiing mabye ebanghelyo, bandam-damanda ring sablang tao. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babye kapurian keka at ngaming kakanta. Tune kapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upayan ng Espiritu mo, ban para ke kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karingke ang disipulo ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kaibat ng apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon miya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na the Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, at ding sablang tapat susuyo kekam. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang meyang nabiye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at hinupad kimal mong kaburihan, king kekabaning panawon, purihan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abe-abe, may kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po yung panalangin na tiro na ning ginutang mo.
Ikabos mo kami, O Ginoo King sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manena kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimo. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya kayo ngan. Pakamalan kong kapatid, o ining Ginutang Isu Kristo, ing makaibiye tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapuna ning kordero. Ginoo Kinoyak matampang tanggap kaya ka, dapat igas ngay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, ay pami, pagkaluban mo keng dake, keng metong at inape, at keng metong akalis, at gagawan mo keng metong kang Kristo. Sopan mo keng magdalang kaligtasan, at tula keng mabilog ayato, itiyadwan mi keng kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklo kayo po sa kuli para karining announcement. Mumuna pong dili Christian Life Program at inya pong Dengkeng Couples for Christ CFC Ministry. Agkatanda kayo pong tumagon keng Christian Life Program CLP balang Sabado 7 p.m. keni pong HRP Paris Hall. Den kukumbiran po rin may asawa mag-aral tamo po, pag-aralan tayo in kasalpantayanan, in kakatamong Diyos, in kakatamong relasyon, kaya nga pong Ginoo. Maging matibe mo po yung relasyon nyo, kayo pong may asawa, nung matibe yung relasyon nyo king Diyos. In kaya kayong relasyon kayong may asawa, dependent siya king relasyon, king apong Ginoo. Niya makipag-aral tamo po, mag-umpisaya keng February 22, in Christian Life Program ng CFC, Couples for Christ. Kadua po, malapit na in Lenten season, at keng April 19, Holy Week, nen pong Easter Vigil, atin pong pamaminyag karetang pa may binyag, maragul na, pero ela pa po may binyag. O kaya may konvertila king linubla king Catholic Church. Nya panintunan nyo po retang pa may binyag. Binyagan tala king Easter Vigil king Maleldo. Detang bisang makiabe lumipat king Catholic Church, makanyan muna rin po Ikayo po, atin ako nga konverte. Eya katoliko, ngeni bisayang maging katoliko, uling akakit na kayo. O ini po yung amanuan ko. O ba't ka rin katoliko, takala a konverti? Kaya katamo po, no, karakaldeng lilipat. Ita mo, makanano, et ala papuntalan. So, magobrata mo po ti mo yung sasabihan ko, ita mo nga kailangan magobrata mo. Kaibat keng February 11, Tuesday, World Day of the Sick, February 11, piyesta na pong apong Lourdes. So tintamong misa itanghabak, 6:30 ninghabak regular mass, ita pong 8 o'clock magmisa at detang ating masakit nung malyari po ito kiyo keng pisamban kaibat lanyan la ding masakit. Poring masakit. So lanyan la at magmisa tamo po ban kanita bendisyonal la puring masakit. Detang masakit bulsa makakayabela naman po at masakit ko bulsa. Amen. Oreta po emo keng katawan ng pong kaladwa no neking bulsa, dakalang masakit king bulsa. Kaibat po yung katatawlian, ining din kaya kayong palaspas, may benediction last year, adwan mila po, kaibat nanita, ilaring silaban at ing maging abura, ing kuskus keng Ash Wednesday. Malapit na po ing Ash Wednesday. Kaya kayo nga po, dakala-dakala salamat, lugaran tayo nga pong Ginoo, lugaran tamo ing kakatamong kasalpantayanan. Be proud to be Catholics. Proud kayo po, na Katoliko kayo. Sana maging proud tamo as Catholic Christians. Dakal po salamat. Talakad tamo para keng final blessing.
ing Ginoo mantabiya kaya kayo. at kekang timurin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Dios at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Ing Santa Misa mi daw ne umetana king kapayapan. Salamat.